Dobar dan svima. Prošli put me Milica kritikovala što je pozdravljam, jel tako, samo nju. Tako da ću vas ovom prilikom sve posebno pozdraviti, pogotovo sada kada ste ponovo na okupu. Tema današnjeg časa je srpski narod u ratovima protiv Turske. I na ovom naslovnom slajdu vidite čuvenu sliku Paje Jovanovića, koja vam je sigurno poznata. Nalazila se i u udžbenicima za 7. razred, a svakako nalazi se i u vašem udžbeniku sada. To je slika seoba Srba. Osmansko carstvo i život srpskog naroda u Osmanskom carstvu je tema kojom smo se bavili na prethodnim časovima. Sada ćemo nešto reći o Osmanskom carstvu u periodu kada je ono bilo na vrhuncu svoje moći, kao i o ratovima u kojima su učestvovali Srbi. Osmansko carstvo je svoj vrhunac doživelo u 16. veku u vreme vladavine sultana Selima I i njegovog sina Sulejmana Veličanstvenog, odnosno Sulejmana Kanunija ili zakonodavca, kako su ga Turci nazivali. Vama je on više poznat po ovom drugom nazivu, Veličanstveni, a to je nadimak koji su mu dali Evropljani, koji su bili suočeni sa njegovim velikim osvajanjima. Početkom 16. veka, za vreme vladavine Selima, osvojeni su Sirija i Egipat. Znači, carstvo se proširilo ka istoku i ka jugu, a u sastavu carstva našli su se i verski centri islama, Meka i Medina, što je bilo od izuzetnog značaja za turski narod, za muslimanske vernike, pa je sultan preuzeo i titulu kalife, a ova titula je označavala poglavara muslimana, poglavara u muslimanskom svetu. Sulejman Veličanstveni je, kada je došao na presto 1520. godine, nastavio politiku svog oca, a politika njegovog oca se zapravo oslanjala najviše na širenje države u svim pravcima u kojima ona može biti proširena. Njegov san, koji je njegov sin pokušao da ostvari, bio je zauzimanje Beča. Naravno, prodiranje u svakako Evropu i uspostavljanje velike osvojene teritorije u onim delovima Evrope koje do sada Turci i Osmanlije nisu osvojili. 1521. godine tako je Sulejman osvojio od Mađara Beograd i Šabac. 1526. godine naneo je težak poraz Mađarima, ponovo ovaj put u bitci na Mohaču, čuvena Mohačka bitka, a prvi put je bezuspešno pokušao da osvoji Beč 1529. godine, to mu nije uspelo. Inače, on je uložio dosta napora i dosta truda organizacije samog pohoda na Beč, međutim, taj put prosto nije uspeo. Ali zato je 1541. godine uspeo da osvoji Budim, od koga je formiran Budimski Beglerbegluk, znači sadašnji centar Mađarske države. Uspeo je da osvoji tu, stvori svoju teritoriju. 1552. godine osvojio je Banat, gde je formiran Temišvarski Beglerbegluk i time se Osmansko carstvo učvrstilo u tom delu Evrope. Turci su ga, kao što sam vam malo pre rekla, zvali zakonodavac zbog reformi carstva, zbog toga što do njega Turci nisu koristili pisani zakonik, već su se uglavnom oslanjali na običajno pravo i na šerijat. Šerijat je verski zakonik. Od vremena Sulejmana, zakonodavca, oni koriste više kanun, a kanun je svetovni zakon.
On je vladao, kao što sam rekla, vladavina mu je počela 1520. godine i trajala je sve do 1566. godine. Kada smo pričali na prethodnim časovima, neki od vas su čak govorili da su gledali seriju o ovom vladaru. Prosto tu ima nekih, mogu se naći istorijskih činjenica, ali svakako ima i dosta toga što je urađeno u komercijalne svrhe. Njega je nasledio, on je inače imao 5 sinova, a nasledio ga je Selim II. Selim II u istoriografiji je još poznati kao Selim Pijanica ili Selim Riđobradi. I za vreme njegove vladavine osvojeni su Kipar i Tunis. Međutim, on je bio poznat kao nesposoban vladar. Znači, on je bio sušta suprotnost svoga oca i nije bio ni senka onakvog moćnog vladara i odlučnog kakav je to bio njegov otac, što je, videli ste kroz istoriju, dosta česta pojava među moćnim vladarima i njihovim naslednicima. Međutim, moć Osmanskog carstva ostala je neumanjena u periodu Selimove vladavine, ne zbog sultana, nego zbog njegovog velikog vezira, koji je inače bio i njegov zet, pošto je bio oženjen Selimovom sestrom Mikrima, Mehmed Paše Sokolovića. 1571. godine osmanska flota doživjela je težak poraz od špansko-venecijanske flote u bici kod Lepanta. To je bila jedna pomorska bitka koja se smatra bitkom prekretnicom upravo zbog toga što je nakon te bitke Osmansko carstvo izgubilo svoju prevlast na moru i upravo nakon te bitke počinje krajem 16. veka slabljenje Osmanskog carstva. Rat koji ćemo pomenuti, a u kome su učestvovali Srbi, bio je dugi rat, prvi znači rat koji ćemo pomenuti, bio je dugi rat koji je vođen od 1593. do 1606. godine. Ovaj rat je vođen pod nazivom Dugi rat ili Austro-Turski rat i on je završen po principu status quo, znači bez promjena, teritorijalnih promjena nakon ovog rata ni na jednoj strani nije bilo. Za vreme ovog rata u Banatu je 1594. godine izbio veliki ustanak Srba protiv osmanske vlasti. Ali je ustanak bio brzo i surovo ugušen, a kao znak odmazde Sinan Paša je spalio mošti Svetog Save na Vračaru, upravo na onom mestu gde se danas nalazi hram. Znači, to je bila kazna Srbima za učešće u ustanku u Banatu. Sledeći rat u kome su Srbi masovno uzeli učešće je rat koji je Venecija vodila protiv Turske. To je takozvani Kandijski rat, koji je vođen od 1645. do 1669. godine. Taj rat je izbio zbog namere Turaka da zauzmu ostrvo Krit, odnosno drugi naziv za ostrvo Krit je Kandija. Ratne operacije vođene su i u Dalmaciji, a u ovim ratnim operacijama su učestvovali odredi Hajduka i Uskoka. Vi ste u onim prezentacijama koje ste imali za zadatak pisali oblicima otpora turskom stanovništvu i svakako neki od tih oblika otpora su i pojava Hajduka i Uskoka. Uskočke odrede predvodili su Vuk Mandušić, Petar Ilija Smiljanić i Stojan Janković, kao i hajdučki odredi Baja Pivljanina. Bečki rat. Ponovni pokušaj Osmanlija da osvoje Beč. Malo pre smo pomenuli prvi pokušaj koji je
pokušaj osvajanja koji je pripao Sulejmanu Veličanstvenom. Međutim, drugi pokušaj Turci su realizovali 1683. godine, sproveli su drugu i poslednju ujedno opsadu Beča, nakon toga su i odustali. I to je takozvani Bečki rat koji je trajao 16 godina. Beč je bio ozbiljno ugrožen, ali je situaciju promenila intervencija poljskog kralja Jana Sobieckog, koji je praktično spasio Beč. Turci su pod Bečom doživjeli veliki poraz, nakon kojeg počinje njihovo postepeno potiskivanje iz Evrope. Evo ovdje vidite sliku koja prikazuje opsadu Beča. Opsada je zaista bila silovita i neizvesna. Austrija, Venecija, Poljska i Rusija su formirale u toku ovog rata savez protiv Osmanlija, takozvanu Svetu ligu. Turska vojska je potisnuta iz Ugarske. Austrijanci su 1688. godine osvojili Beograd, odnosno vratili ga od Turaka, nakon čega je austrijska vojska krenula prema jugu, dalje da osvaja teritorije od Turaka. Pomoć austrijskoj vojsci pružilo je oko 20.000 srpskih ustanika, a svakako punu podršku su imali od Hrišćanske pravoslavne crkve i njenog patrijarha Arsenija III. Čarnojevića. Znači sve je bilo upereno ka tome da se Turci proteraju sa tih prostora. Međutim, 1689. godine izbio je veliki ustanak pod vođstvom Karpoša. Preokret u ovom Bečkom ratu je usledio kada je Luj XIV. Objavio rat Austriji, zbog čega je došlo do povlačenja dela austrijske vojske. Upravo ovaj trenutak su Turci iskoristili i prešli u kontraofanzivu. Oni su prvo ugušili Karpošev ustanak, time smirujući svoje unutrašnje probleme, a početkom 1690. godine kod Kačanika su porazili austrijsku vojsku, nakon čega je austrijska vojska počela da se povlači ka Savi i Dunavu, a sa njom i srpsko stanovništvo u strahu od odmazde. Srpsko stanovništvo bilo je pod vođstvom Arsenija III. Čarnojevića i upravo ovaj događaj smatra se prvom velikom seobom Srba. Srbi su znači se povlačili iz pravca juga ka severu, ka Austro-Ugarskom, odnosno Habsburškom carstvu, kako se još tada zvalo. Posle pada Niša, u jesen 1690. godine, počelo je prebacivanje izbeglica severno od Save i Dunava, a taj događaj je malo pre pomenuta velika seoba Srba. U nastavku rata Turci su ponovo osvojili Beograd i prodrli na teritoriju Ugarske, ali su pretrpeli poraze u bitkama kod Slankamena i kod Sente, zaslugom austrijskog komandanta Eugena Savojskog, i evo ovdje je prikazan Eugen Savojski kako je izgledao. Mir je sklopljen u Sremskim Karlovcima 1699. godine, to je čuveni Karlovački mir. Sultan je Habsburzima morao da prepusti Ugarsku, Hrvatsku, Slavoniju, Srem, dok je Banat i dalje ostao pod turskom vlašću. Venecija je proširila posede u Dalmaciji i dobila je Pelopones, koji se još drugačije nazivao Moreja, i na taj način se učvrstila na moru, svakako. Ovdje je prikazano potpisivanje Karlovačkog mira u kapeli Mira. Sledeći austro-turski ratovi bili su u 18. veku. Rat koji je trajao 2 godine od 1716. do 1718. godine. To je rat koji je Osmansko carstvo objavilo Veneciji da bi povratilo Peloponez. Austrija i Rusija su 1716. godine objavili rat Turskoj kao saveznice Venecije i ponovo dolazimo do
one situacije kad se hrišćanstvo ujedinjuje protiv prodora Turaka Osmanlija. Venecija i Rusija su poraženi u ratu, ali Austrija nakon pobede Eugena Savojskog kod Petrovaradina i osvajanja Beograda potpisala mir. Turci su bili prinuđeni na sklapanje takozvanog Požarevačkog mira 1718. godine, kojim je Austrija dobila Banat i severnu Srbiju, koje su bile organizovale u jednu posebnu oblast, krunsku oblast, koja se nazivala Kraljevina Srbija. I upravo potpisivanje ovog mira, Požarevačkog mira, Požarevac stavlja na mapu gradova koji su bili bitni za istoriju ovog perioda i danas imate rekonstrukciju, znači u spomen parku šatora pod kojim je potpisan Požarevački mir i rekonstrukciju čitavog tog događaja. Evo, vidite koja oblast je formirana Požarevačkim mirom i vidite Osmansko carstvo dokle je njegova granica nakon 1718. godine. Sledeći rat izbio je 1737. godine. U rat se aktivno ponovo uključilo i srpsko stanovništvo i vidite da je u svim ovim ratovima zapravo srpsko stanovništvo bilo uključeno protiv Turaka u aktivnosti. Srpsko stanovništvo je ovog puta imalo podršku patrijarha, poglavara Srpske crkve, a ovog puta to je bio Arsenije IV. Jovanović Šakabenta. Međutim, austrijska vojska poražena je u bici kod Grocke 1738. godine. Beogradskim mirom severna Srbija je ponovo vraćena Osmanlijama. Beogradski mir je mir koji je sklopljen nakon ovog rata, a granica između Turske i Austrije se ustalila na Savi i Dunavu, gde će i ostati. Strahujući od turske odmazde, patrijarh Arsenije je poveo narod u drugu veliku seobu i ta seoba znači je započela 1737. 39. godine. Poslednji austro-turski rat u srpskom narodu je poznat kao Kočina krajina. Sigurno ste čuli za ovaj rat. Koča Anđelković je bio srpski ustanik koji je u toku rata uspeo da stvori slobodnu teritoriju u dolini Velike Morave. Vidite, to je područje Kočine teritorije. Rat se završio 1791. godine Svištovskim mirom, bez posledica po Tursku, a Srbi su dobili ipak određene privilegije i ovo je prvi put da su Turci dali Srbima nakon svih ovih ratova u kojima su bili na protivničkoj strani u odnosu na Turke, da su oni dobili neke privilegije. Sledeći rat, uslovno rečeno rat protiv Turaka, ali borbe protiv Turaka, značajnije svakako će biti Srpska revolucija, o čemu ćemo pričati na narednim časovima. Vi za zadatak imate da napišete u sveske vaše hronološku odrednicu, znači ovih događaja, ovih ratova, da ih pobrojite, znači da ispišete ključne pojmove i svakako kod svakog rata da ispišete kada je sklopljen mir. To bi bilo sve za ovaj čas, a zadatak koji ste dobili imate rok da uradite do srede do 16 časova u vaše sveske.